nali tum ta PM Kisan atang kalong dun verma suri hini eli tum phan farmer tum phan mate sai chuti ki tum phan mate Kisan tum phan nga panong pon PM modi pen eli tum suri hini nga pa jang dolase non ki wangji November cheklo mate first week eli tum phan labang suri hini nga pa jang thupo pulo lasi amenalista paklang pon elo lasi kodak sika chilang dam nang jima nili than pon po nili paklang pon et polas nang li tum ta chining tum duk pulo tangte ke cheng ben ke jodlang non ke cheng ben ke jodlang lo pulo tangte chini pon po lasi pang cheng che prang kardom kadu ko nili lamar jan kilang wer bang phubang phitum to an phan sita me nang li tum jong sinili channel ki milang pulo tangte subscribe ik tha lapen labang so lamar jan kilang ning insam pulo tangte like pi ik tha lapen comment lo nang li tum nang than dun ik tha lam thing che paklang dun ik tha nang li tum ta long dun wer ma mate long dun wer ve ma mate prang ke long wer non ki long thu the det lapen ni kon bang la son la pu pusita me just tame nang than dun ik tha asinon bang pang cheng nam thuluna PM Kisan lake PM modi ilitum sai chuti ki tum phan mate farmer mate la kisan dum asina panong suri hini ning kani sialong inut abang phumate inut bang philong suri the rok atangka ke nang paja akisti jat iku bele tum han suri the rok nang ke pilap la puge kali stame example first installment second installment third installment pula pusin not bang ke 20 installment anta ilitum long elo non bang ke 21st ate 21 inkoi re si installment to anlo inkoi re se ke si to anlo non bang ke lano November acheklo nanga jaing bang ke suri hini ilitum hala soning kan ke suri pli itum already long alo non la suri hini lo pute suri the rok po lasi no November acheklo ilitum kada ko beta long po lasi la nang jang je prang nali tum account jong si pini problem do pini asabak pini do pulo tang te beng along chidam ignore komane yong sa Aadhaar pen account link lilang pulo tang te link kuri damoy komane account jong si thilot pulo tang te pare ing damoy KYC sabin nang ji dokok KYC claim nang ji dokok potel hai claim don etno la nang jang jeng ko lasi kodang lo ilitum name list chilang dam ji pulo tang te nang litum ilitum kadu ka belong stame phone do rep no lom ke la screen touch phone do lasi ilitum Google long dam nang po nili la screen no paklang pon po Google long dam pe ilitum hadak PM modi la PM Kisan po ilitum search nang po hadak dam lo pulo tang te nang litum la registration number si chilang ji pustami hadak do lo nang litum status si chilang pustami hadak do lo nang litum amen si chilang pulo tang te hadak name list paklang long chilang dai pulo tang te beneficiary pulong si chilang dam nang po haladak lang dam lo pulo tang te hadak state ilitum select nang po Assam pu haladak district do Karbi Anglong ke subdivision do haladak kodak nang litum hadak chipin hidu nang po ingke haladak arong do arong amen nang klang labji arong amen long select do no nang litum amen nang klang pola sini lidak paklang pon po nang litum lang ke cheng ping ju thek long po ke cheng si ke Google long dam nang po pmkisan.gov.in pola ke beneficiary list along ber nang po pen ke state ke litum ke Assam pen district ke litum ke Karbi Anglong la pen sub district nilitum ke Phuluni ke village pulo tang te nilitum ke Dingso terang arong sitamila da ke Dingso gaon pasigido la Dingso gaon la ke Dingso gaon ke get report jo ingkela da amen ang cheklang don lo jo aposan si nang litum sitame nang litum arong amen si click nang po lalo pulo tangte nang klang et po jo aposan si nang litum sitame laposan tam non Google long labang ke non abang ke nang litum register number chichining tung pulo tangte ladak dam nang po phone number pen sita chok Aadhaar pen sita chok ladak fill up nang po kela ketchup hai fill up nang po ladang ke chichini po lapen labang ke akimi a form ka register don aphan lo ladak da fill up nang po so teng lo pulo tangte chok po lasi atangkale suri hini vet pusita me lake PMOD pen ilitum phanang kang honang ka jin so sai chuti ki tum phan e sai kiti ki a hot asabak asai wang EG asai claim ilong je sabak asai chun EG pusi eke panong lo pot ilitum phan se ke panong tang de lo pot chudeng dun pa menang pali chu en nang polasi
cái samit đun đi lang mà thế amen là hai cái chi ni đun đi lang cái chi jog đun long lấy lang amen cái chi tháp đun long lấy lang tôm phan polo tăng thế akimi mo nang klang thuji akimi nang klang thu lop te ni li update spon thuji hala so hu jog đun thunon si tami lage jog tang atum long đun ver atum polo tăng thế nang li tum account hai check non account hai block check ma te account hai KYC submit nang ji do mal hai check dam lam non submit nang ji do KYC submit nang ji do ko pene la son do polo tang te claim et non ben claim et lo polo tang te joy ke po la pen ili dum suri hini wala choi po suri hini wa tanong lo makai no lo mani tangka kelong sung pika ili phan nanga panong tang de lo polo tang te ili ali chuen tu nang po sai non ta sokero je apor holali ronga to kanu ge do tum okidu kila katum ke sokero hut ke inut bang hini ke bang phan sokero chorni pon ilong po la ben ko pini chunam il pon long po sokero da hot ili tum asai chun ipo sat bakke kali makalang don marli tum di lasi ali chuen du nang ji nali tum labang sola marjan kilang ning sampolo tang te like ti ignore la pen comment long nali tum ajas time nang chi than don la pen labang sola marjan share ik tha share ik loplo te kapre ke tumta theklong po kapre ke tumta chini po beng long chi dam long po ajas time claim nang ja sai sa me che claim dam long po athe apor dolang November first week bustame update kinon ma ke fix felang lasi la date nang le leng ko nang thap theng ko sili tumi kon hai ke che pa me dun et nang po la se pine la marjan ni da sere check pa ka do ko beta dun thak me utho da la marjan le che tang thulo na kar do